Indege y'ikigo cy'igihugu gitwara abantu mu ndege Rwanda Air yanyereye irenga umuhanda igihe yari imaze kururuka kubera imvura nyinshi yagwaga ku kibuga mpuzamahanga cya Entebbe muri Uganda. Abari bayirimo bose bashoboye kuyivamo amahoro. Ikigo cya Uganda gishinzwe iby'indege kiratangaza ko harimo hakorwa ibishoboka byose kugira ngo iyo ndege ya Rwanda Air ikurwe mu nzira, bityo ikibuga cyongere gukoreshwa. Ikampara ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi. Ignatius Bahizi, mwiriwe neza bwana Venuste. None niki cyateye iyo mpanuka? Bwana Venuste, nkuko wabikomojeho haguye imvura nyinshi. Nibyo koko imvura nyinshi yaguye atanyika saa 10 za nijoro na n'ubu niho imaze gucya. Rero ikigo gishinzwe indege cya Uganda Civil Aviation Authority kaba cyavuze ko ibyo bintu bisa nk'impanuka byatewe n'ikirere cyari kitameze neza kubera imvura, ariko abantu bari muri iyo ndege bose bavuyemo amahoro. Ubwo rero nakwibutsa ko ikibuga cy'indege cya Entebbe ubona kiri ku ruhande rw'amazi mu kiyaga cya Lake Victoria, aho rero hahora igihu cyinshi n'imvura igihe kiriyongera. Icyo gihe cyatumye ikirere kidasa neza, nicyo cyatumye indege iva ku muhanda imaze kururuka nk'uko byasobanuwe n'ikigo gishinzwe indege. None se abari muri iyo ndege bitaweho gute? Hari amakipe y'abatabazi ahari abahumuriza, mbese barakomeza urugendo rwabo bate? Twabonye amafoto ava ku kibuga cy'indege yerekana abakozi bo ku kibuga batabara n'abantu bose babakura mu ndege, kandi ukuntu nyine ikigo kimaze kubitangaza abantu bose bari bayirimo bavuyemo amahoro. Ariko ntabwo batumenyesha abantu aho baganaga niba bagarukiraga muri Uganda, ariko icyo tuzi nuko abantu bose bavuyemo amahoro, ari nta n'uwakomeretse. Ikigo cya Uganda nk'uko bivuga nacyo kiravuga ko indege nto arizo zonyine zemerewe kugwa ku kibuga cya Entebbe kubera iyo mpanuka yabaye. Ikibuga kizongera gukora ku buryo bwuzuye ryari? Ntabwo bari batangaza igihe uburyo bwuzuye icyo kibuga kizongera gukoramo, ariko ndibaza ko ari mu gihe gito. Ariko hari abantu bahoze mvugana nabo bari ku kibuga cy'indege, bari bagiye gufata izindi ndege bajya mu zindi ngendo, bakora izindi ngendo. Bamaze kumbwira ko bamaze amasaha 2 bategereje badahaguruka, indege zabo zidahaguruka. Bivuze ko iyo ndege ikiri mu muhanda, ngo ni umuhanda w'indege nini zicamo niwo wafunzwe kubera iyo mpanuka, ariko indi mihanda y'indege nto ku ruhande yo irimo gukora. Niyo indege ntoya nizo zirimo gushobora kugenda, indege nini ubu ntabwo zari zaba guhaguruka, ariko ntabwo batumenyesha neza aho iki kibazo kirakemukira. Hari izindi mpanuka zabe nako kageni zabereye aho ku kibuga cya Entebbe zizwi? Nta mpanuka navuga cyangwa navuga ziherutse kuba mu myaka ya hafi, ariko nkuko natangiye bisobanura hano ku kibuga cy'indege cya Entebbe ni ahantu hahora hari igihu kenshi. Iyo hari ikirere kitameze neza, indege iyo zije rimwe na rimwe bazisuzuma zikabanza zigategereza, zimwe ndetse hari igihe zisubira muri Kenya zitegereje kugira ngo ikirere kibe neza zigaruke. Ariko mu minsi yako mu myaka mike y'inyuma nta ndege igeze ku icyo kibazo twari duheruka kumva. Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kampala, ndagushimye cyane kandi ugire umunsi mwiza. Murakoze cyane namwe bwana Venuste. Nongeraho ko ikigo cy'igihugu gitwara abantu mu ndege Rwanda Air mu itangazo cyashyize ku rubuga rwa Twitter kivuga ko abari mu ndege ifite nimero WB464 bose bavuyemo nta ukomeretse. Iyi nkuru mukomeza gukurikirana uko tugenda tumenya amakuru ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa@radio.com, kuri Facebook no kuri Twitter. Andi makuru yerekeye u Rwanda, umuryango uhuza abanyeshuri barokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ARG uranyomoza ibyavuzwe n'ikinyamakuru The Daily Mail cyo mu Bwongereza ko abanyeshuri bacumbikiwe mu nyubako $1 campaign bagiye kwirukanwa kugira ngo basimburwe n'abazoherezwa mu Rwanda baturutse mu Bwongereza aho baba bageze basaba ubuhungiro. Kigali, Asumutakaboyi. Mu nyandiko iki kinyamakuru cyatangaje kuri iki cyumweru, ikinyamakuru The Daily Mail cyanditse ko imfubyi za jenoside nyarwanda nk'uko kizita zigiye gusohorwa mu mazu yazo zabagamo kugira ngo zisimburwe n'impunzi zavuye mu Bwongereza hagendewe kuri gahunda itavugaho rumwe ijyanye no kohereza impunzi zahungiye mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu Rwanda. Iki kinyamakuru kivuga ko izi mfubyi za jenoside zababwiye ko ibi bizatuma abantu barenga 20 babaga muri iyo nyubako bayisohokamo. Imfubyi z'intambara nk'uko bazita zari zimaze imyaka 8 muri iyo nyubako. Iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko imfubyi z'intambara zari zimaze imyaka 8 muri iyo nyubako zahawe integuza y'ibyumweru 2 ngo babe basohotse. Ikinyamakuru gikomeza kivuga ko izi mfubyi ziri mu myaka 20 nta mafaranga zigira, ntacyo babitse, nta n'imiryango bafite, abenshi bagiye guhangana n'ubuzima nyuma y'icyo cyemezo. Inyubako $1 campaign igizwe n'amagorofa 5 iri mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo umujyi wa Kigali, yuzuye mu mwaka wa 2014 itwaye asaga miliyari 5
yatanzwe n'abanyarwanda baba hanze n'ab'imbere mu gihugu ndetse na leta y'u Rwanda. Ijwi rya Amerika ryageze aho iyo nyubako iri hagati y'andi mazu menshi atuwemo kuri uyu wa kabiri, gusa ntitwabashije kwinjiramo kuko ubuyobozi bwa ARG ari nabwo bucunga iyo nyubako bwadutangarije ko kwinjiramo bigira amategeko abigenga. Igihe nahageraga nta rujya n'uruza rwagaragaraga mu gipangu imbere, usibye ushinzwe umutekano wari mu kibuga hagati. Ku byo twifuzaga kwari ukubona abahatuye tukavugana, tukababaza niba hari icyo bazi cy'uko iyo nzu batuyemo baba bari hafi kuyikurwamo nk'uko ikinyamakuru The Daily Mail kibikomozaho. Umuhuzabikorwa wa ARG, umuryango uhuza abanyeshuri bacitse ku icumu Bwana Bakina Ismail, yabwira Ijwi rya Amerika ko ibyatangajwe n'ikinyamakuru cyo mu Bwongereza ko abanyeshuri bari bacumbikiwe muri iyo nyubako bazirukanwamo hagatuzwa impunzi zaturuka mu gihugu cy'Ubwongereza atari byo. Bakina yasobanuye ko kuba umuryango ARG ahagarariye wasezerera bamwe mu baba bari muri iyo nzu ari ibintu bisanzwe. Ibyo nabyita nk'ibinyoma. Ntabwo gahunda ziri gutegurwa na ARG ziri gutegurwa kuko hari no guteganya kuko twebwe dutangira gutekereza porogaramu yo kuba hano hantu hashobora gukoreshwa ibindi bikorwa, batangiye kubitekereza icyo gikorwa tutaranamenya ko gihari. Hari uburyo tuba twarashyizeho bwo gufasha abo bajene, abo bajene 22 basigaye, kugira ngo tube twabafasha mu buryo bujyanye n'uko bangana. Umuhuzabikorwa wa ARG yumvikanisha ko batangiye gucumbikira abanyeshuri muri 2014 batangiranye n'abanyeshuri 190, ubu hakaba hasigaye 22 gusa. Twashatse kumenya igihe nyacyo abakiri muri iyo nyubako bazayisohokeramo. Bakinavuga ko atazi igihe nyacyo umunyeshuri wa nyuma azaba yasohotse, gusa yumvikanishije ko nihagira bifuza gukorera muri iyo nyubako, abanyeshuri bazaba basigaye bazacumbikirwa mu nzu nto ingana n'umubare wabo. Twatekereje ko haza kuba umubare wa ntabwo twabitekereza kuko iya ni aferi hagati y'igihugu n'ikindi, ahubwo igihugu n'ikindi bashobora kugirana kontragiti bagasanga natwe turi muri bamwe barihererwa bashobora kuba bahostinga abo bantu iyo kadire yazamo, cyangwa se nk'uko tunashobora guhostinga abandi. Ibintu bikiri mu biganiro. Hanyuma se ko hasigayemo abantu 20 bo iyo gahunda niramuka yemewe, aba bantu koko bakaba batoranywa bakaza muri iyo nzu ya $1 campaign, abo bandi bazabana nabo bizagenda gute? Twatangiye gutegura ko twabashyiramo ubundi buryo bashobora kubaho, noneho ino nzu igatangira gutegurwa no kuba yarebwa ibintu bitandukanye byahakorerwa. Mu gukurikirana iyi nkuru twabashije kumenya umwe mu banyeshuri babaye muri iyi nyubako, Mbarubukeye Cyprien, atubwira ko arangije yahisemo kwitunga. Njye navuye nsoje kwiga kandi nzigenda gushaka ubushake bwanjye ko namaze gukura, mbona nk'umuntu usoje kaminuza mu by'ukuri ntakabaye nkererwa, ahubwo nabwo kugira nkamenya uburyo nashaka ubuzima kuburyo nanjye bwanjye naza icyo nigeza nk'umuntu w'umugabo. Rero nanjye nijyanye rwose, basaba ko bandagiza ndagenda, nuko nk'ababyeyi banjye bandeze nyine bananiye kaminuza ndarangiza, mbese ntacyo bashaka. Hanze ko haba hatoroshye, ntibishoboka ko wagerayo ukifuza kuba wahagaruka? Ntabwo nagaga ko nanjye ubwanjye imyaka mfite sembere kumva nashaka kuba nasoma muri na kabisa ya no guhangana nk'abandi gakompeta nashaka ubuzima nk'abo. Mugenzi we Janvier Habumugisha waracyari mu nyubako ya $1 campaign, nubwo yarangije kwiga ariko nta kazi arabona. Urangije baragusezerera uko system yubatse, bigeze hanze ari igihe usanga bikugoye kuko amafaranga baduha kuyamanacinga cyangwa se kubera ko hanze utahazi neza ugasanga bikubereye ibibazo, ariko ushuba nziza nyine ku muntu uba warabaye mu rugo bamucukije neza, iyo ugize amahirwe ukabona akazi ubu usohotse neza. Aba ari opportunity baduhamo akazi iyo umuntu yakoropa cyangwa se agirite nabyo byadufasha. Ibyanditswe na Daily Mail byahuriranye n'ibyanditswe na Daily Mirror nayo yo mu Bwongereza, nabyo byanenze kuba abanyeshuri b'imfubyi za jenoside bazakurwa aho batuye. Ku ruhande rwabo guverinoma y'u Rwanda nayo yakurikiraniye hafi iby'izo nyandiko zose. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi yavuze ko inyandiko ya The Daily Mirror itarimo ubunyamwuga. Madamu Yolanda Makoro, umuvugizi wa leta, nawe yavuze ko iyi nkuru atariyo, yumvikanisha ko abari basigaye muri iyi nzu bake bazasubizwa mu buzima busanzwe. Mu cyumweru gishize nibwo u Rwanda n'Ubwongereza byasinye amasezerano y'uko Ubwongereza bwakohereza mu Rwanda abantu babwinjiyemo mu buryo bunyuranije n'amategeko bashaka ubuhungiro. Gahunda yamaganwe n'abatari bake barimo amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu Bwongereza, Kiliziya y'Abangirikani mu Bwongereza, ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR, ndetse na bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Imiryango ikora ubuvugizi irengeje 60 yavuze ko iyo gahunda irimo ubugome mu buryo buteye isoni, isaba Minisitiri w'Ubwongereza Boris Johnson kuyikuraho.